Environmental problems are complex and multidimensional and not limited to one ecosystem level. Therefore, a systems approach is needed to identify clear relations between industrial activities and the environment. Cleaner production is a highly developed strategy designed for industrial systems management with regard to long-term demands and based on the principles of sustainable development. The objective of integrated strategy for waste minimization at the source is to eliminate pollution generation in production processes by modification of technological processes, raw materials and products. This concept aims to minimize the environmental impact of a product during its life cycle. Cleaner production can be applied very effectively as a starting point to define, monitor and analyze environmental problems, and also to create sustainable business plans and trustworthy relations between government, industry and financial institutions. Aplinkos inžinerijos institutas buvo įkurtas 1991 metais kaip savarankiškas Kauno technologijos universiteto padalinys. Šiuo metu institute dirba per 20 darbuotojų, iš kurių vienas habilituotas daktaras ir 6 mokslų daktarai. 2000 metais Aplinkos inžinerijos institutas įsteigė savo filialą Vilniuje. Viena iš pagrindinių instituto veiklos sričių yra švaresnės gamybos išvystymas ir jos diegimas pramonėje. Švaresnė gamyba kaip prevencinė strategija turėtų tapti visapusiškos atliekų vadybos sistemos dalis tiek įmonės, tiek valstybės lygyje. Per pastarąjį dešimtmetį Aplinkos inžinerijos institutas naudojo įvairius metodus ir priemonės diegiant šią koncepciją Lietuvos pramonėje, tačiau labiausiai pasiteisino Pasaulio švaresnės gamybos asociacijos bei instituto ekspertų išvystyta metodika, kurią sudaro 5 pagrindiniai etapai. Ši metodika buvo panaudota ir įdiegta daugelyje Lietuvos įmonių, daugiau negu 150, kurių metu, šių programų metu buvo sugeneruota ir įdiegta daugiau nei 700 švaresnės gamybos inovacijų. Pagrindinė šios metodikos dalis yra įvykdomumo analizė ir sugeneruotų švaresnės gamybos inovacijų diegimas ir ypač tęstinumas. Atlikus Lietuvoje parengtų švaresnės gamybos inovacijų analizę pagal aplinkos apsaugos sritis galima padaryti išvadą, kad daugiausia ši koncepcija taikoma energijos tausojimo problemoms spręsti ir vandens sąnaudoms mažinti. Finansavimo trūkumas buvo laikoma viena iš pagrindinių kliūčių diegti švaresnės gamybos inovacijas. Sėkmingai bendradarbiaujant instituto specialistams ir Šiaurės šalių aplinkos investicijų fondo atstovams ši problema Lietuvoje buvo išspręsta. 1998–2003 metais lengvatinės paskolos švaresnės gamybos inovacijoms diegti buvo suteiktos 30 Lietuvos pramonės įmonių. Klaipėda is probably the fastest growing center of industry and transport in the Baltic states. The ice-free port guarantees a successful bridge between the east and the west. There is a good infrastructure for overland transport. The importance of Klaipėda as an international transport center will increase even more. Klaipėdos Baldai is a leading company in the Lithuanian furniture industry seeking a strong position on the international market. There are 450 employees in the company, and in order to maintain a front position on the market, innovation and the design of new products are necessary. At present, the furniture of the company is sold on the local market, but also in France, the Netherlands, Belgium, Germany, Great Britain and other countries. In 1999,
Klaipėdos Baldai was the first enterprise in the furniture manufacturing industry to have a certified environmental management system in accordance with the international standard ISO 14001. The system was created and implemented together with experts from Apini. The audit results show that the system is very efficient. In 1999, the company participated in the Lithuanian-Norwegian Cleaner Production Program. After the pre-assessment phase, it was decided to start the implementation of the concept. During the Cleaner Production Program, company experts and Apini representatives developed the project Modernization of Ventilation Systems in the field of furniture production. The essence of the project is the air cleaning system, in which clean and warm air returns to the production. This innovation is based on the air cleaning system, which is designed for large volumes of air, as well as large quantities of dust. Each filter section has a separate control desk, which are internally connected. The cleaning of the filters, the supply of wood waste, and safety requirements are automated. The cleaned air is returned to the factory. The filtering system works continuously 24 hours a day. The cleaning of the filters is performed automatically during operation and technical breaks. The total investments of the project are 237,000 euros. In the year 2000, Klaipėdos Baldai was provided with a soft loan from the Nordic Environment Finance Corporation, NEFCO. The innovation also reduced the annual costs of the company by 90,514 euros. The outcome of the innovation was reduced dust emissions to the atmosphere by up to 100%, decrease of heat energy losses by 85%, improved working conditions, decreased consumption of electricity by 65%, decreased consumption of water by up to 100%, and decreased volume of waste for deposition by up to 100%. The payback for the innovation was 3 years. Pradedant 2000 metais mūsų įmonėje buvo pradėta įgyvendinti kompleksinė sistema, kuri padėtų šalinti ir utilizuoti gamyboje susidarančias technologinės atliekas. Tiesiog įrengimuose susidarančios atliekos pneumotransporto, tai yra ventiliatorių pagalba, pakeliamos į rankovinius oro valymo filtrus, vėliau nutransportuojamas iki kuro sandėlio ir iš kuro sandėlio patenka tiesiai į katilinę, kur yra sudeginimas. Padedant NEFCO fondo lėšomis, pilnai įgyvendintas 2003 metais.